lek nama Godoemon. Premon tawa. Wah, dunian Godoemon orang. Bongol. Nyen bongol. Cang bongol. Iya itu. Premon aja ning Premon. Oh, jayung orang Godoemon tadi. Bisa menggendingan belas ini. Nak li gunung dia bisa menggending. Mamana apa, Dok? Iya. Mamana apa? Sila matamus. Bin, Jago ngetunu. Bontotnya karbet dan. Ya berak uyak entut kan itu. Aeng berwadan kan. Cara paling dua gemar tak bisa munto kan makejang somong. Bener yang bisa coba sing jawab naik. Ajo ya lo. Irago sing bisa menggending ha. Men sing tanya belajar menggending. Jani ada lantas nak ngendengin sing bisa nyautin ejek irago. Jani lawan nak lo. Ayo lo. lawan lo. Ayo lo lawan. Ayo buka tanah. Wah. Nak menggending kan muka jano. Bale uya koren lawan. Enak gening lo gitu mulu. Mok, Engger. yen tiang ti orang sing bisa menggending tiang sing sebat sing mok. Man, Nak mulu saja tiang sing bisa menggending. Mok pemekah Ini terus nian. terang. apa mau pemekas? Mau sing bisa. Nai mok lawan mok. Megarang nah. Nai mok ada Nai. ngendengin mok. Hai. Enang. Rarahang ring dangahin wano. Cerita di negari celeng alasan. Basah gede kulit dalam tujuh. Ranas tapak gemuk gerak cara juga. Cara apa? Cara celeng alasan. Dia yang ulah memunyi, Ken. nyanan duko celeng alasannya. Bisa 5 meter kertas balungan sah. Gaya. Baru metani puan dia nih metakon pin pidan celeng alasannya teko. Saya macet di jalan. Gitu kan goban celeng bakat hati-hati nyen. Udah cair udah patani. Jika gini acan sing. Rarahang ring dangahin cari. Belitan di negari lindung uyahe. Lajit angin kacang langkong pasangnya dong. Nabok bara ini bawa cara relawan. Tadu Ci. Cara apa? Cara lindung uyahen lengkong. Mula saja lindung uyan nak mula lengkok. Tawang sok sama lindunge. Kengken kasus mana? Mungkin cenek bolong urah ke lindunge. Selindung man murah ke. Nia. Nyak goreng isen dulu ceko. Goreng sudah cukup. Renyah kaing-kaing. Keruang-keruang. Cicing keadaan kain-kain. Nacang sepanan jo ngomong. Loh. Sudah selemang gelang alendo. Jani subayang lanyuang lo. Jolima sudah diwang lo. Ayo kita nganten sekarang yuk. Ayo kawin sekarang yuk. Ayo. Nak kengken sejati ini kenah lo menyama jadi ngajak mo ah? Kong, kanti man menjadi nganting ngajak namu ani dodonan. Adi mau senawang, adi lo seman nyamak. Aduh mok. Adeng-adeng malu mok. Mantun atuh mana merosan. Deros nak itu malu gugun tiang pemekas ni jani mok. Kengken, Saling man menjanji nganteng. Tepuk tumben anak ini mok. Ani kaya jangan den. Nih ilok sumut kegelang lah. Ben mane mau periksa ke puskesmas nah. Aman itu seman kacamata, cuma ada aja belakang aku doang tebet terus halo. Matan Ciboner. Bos gelang ilo lana ngisi cadene gelang. Apa yang ngisi cadane? Udah kene, memene mau beri rencana nih. Cien meme nih. Meniki, Timpal nih murid TK nih. Si unyi ada nih. wih wayah kot-kot murid TK ya. ih, wayah kot-kot. Murid TK, si Unyil. Pura-pura tidak kenal lu sama gua ya? Hah? Siap. Kedatangan kepatan doksik. Pura-pura lu kenal sama gua. Ini kenal gak tau? Hah? Ini kenal
aja tuh? Ajak nak tu. Oh. Itu. Di situ. Ah, di ubung. Wah. Jangan kena jadi ngasih. Kasih nama. Wah. Li. Anak atau tonang. Hah? Anak subuh selesai ajak canggu. Jangan kena. Jangan bubung aja pici-pici. Wah. Koseng. Man. Itu di hotel Batu Karu. Oh. Prinsip lihat. Egen. Tunikat kalau mau jalan igal main. Igal main ya? Bih, Bagaimana? jangan balas. Oh. Di jalannya pedang dia, Mana? lampu mati. Oh. Begitu gelap yang di mobil. Ayo, dong. Gaya kan pici-pici ya. Ayo. Ayo kijau. Supaya ada kebebasan. Kebebasan udah. Cang nyuang. Nyuangnya. Pici-pici ya. Biji-biji senyak kan linong. Jangan senyak, masa ngajak linong. Abah. Udah kan nasi kain lah. Senyak yuk. Kengken lo. Mangkin. Dados dan kemana yuk tiang dukitnya? Doning dan rumah so di tiang nonin pacang menjanji nganten kan wende. Oh, kini bajang-bajang cari janinnya ya. Sapu napi di tiang. Lain di hati, lain di mulut. Kengken supaya nanti selemong. Roh di tiang berikir itu dua gong. Di tiang tresna, di tiang subakti yang paling mau Jangan kan wende di tiang menjanji sapu nikah kan wende. Ih, ajemnya. Har, jangan joli masa. Ah, mas. Aduh mau aku tiang Joli masa lah. Mas. Saya ada joli masa. Joli masa. Ada mas. Ajak joli lah. Ajak joli masa. tiang mau. Nah, kengken sudah mimi. Nualangin kayu lah. Kadang lama supaya jani ke ngalai lu. Kengken kenapa? Mimi milu cara nak cerita. Mangken yuk di pewanangan Cokori Dewa pacang rerah lo kesumo. Hah? Kewantan sane paksan Cokori Dewa wau boyo lo kesumo. Sing lo semua nih. Ini Lo puspo pianak ke dia. lo puspa. Ya Allah. Ini dong lo ke semua men. Dong lo kesumo. Lo puspa nih. Lo puspo panak meme. Astaga. Mendingnya nih lo, nih. Lo puspo. Lo puspa. Benar. Saya lo ke semua. Sing lo kesumo. Wa inna ilahi wal Apa kalau nanto? Nah kalau paman ngomong ya cang. Kasih mandukan kan boleh. Nih, nak kengken sudah ada kerawit nih. Wah. Kerawit nih, aneh ngurak-ngurak songjet mereka kerawit ada nih. Kawit nih. Nak kengken kawit nih mi. Yuk dene sane angkane di tiang piana. Boyo piana di tiang antuk mereka. Sing piana nyindo. Wanda semeton Cokori Dewa saking puri sigar petong. Oh semeton tuh. Tuh, men dadi patuh kene. Ida bu mantene mas semetonan kemar. Oh kemar aja nih. Boleh saya raus. Bener patuh ya. Dah salah kamar. Punika mawinan tan keni antuk Cokori Dewa ngene. Muana patuh sat. Nak bener kemar. Iman lo semua jauh. Buron yuk diri tiang nunasang ring Cokori Dewa. Menawi da Cokori Dewa kanton eling ring pengabeh linge duene dane Gusti Pati Agung. No. Nak mulut tali tanam gladi itu di sigar dong. Nang aton yaji nih, pang yaji senyak sen lah nih. Yajeng lah. Ingin mangga keni antuk di tiang talar ngelinge warang. Nak yaji main. Mumpung Cokori Dewa len. Benar. Salah kamar Ji. Salah kamar. Ini kemar Ji. Kemar. Niki adene kok jak. Ini kok kegelan jangan mbok nih. Mungkin sing pedas pun dewo nyingake. Pato kok Banji, pato. Nih meme
sujatine nak engken. Nung lasul matur sisep yang Ratu Agung. Yuk teneng putran Cokori Dewa saking riyen sampun kaiket antuk tiang nak kejang. Punika temawinane mangkin. Buron yukti di tiang unasang reng Cokori Dewa mumpung Cokori Dewa leda nedonin titiang. Penyeron duene sane kamar. Yuk tene pengabeh linggih duene teh. Dane Gusti Patih Agung wenten iri kereng puri sigar petung kayon Cokori Dewa pacang angen napi. Nah ini awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih di dusia itu. Utamanya ya tuh untang aing lapang sida mesikan jagat sigar petung. Kelawan naga goman gitu udah tujuan kayong lapang tawang ini. Yen cutat asa punika gumanti patut yen kemana antuk titiang becek pisan mangda nenten saking riyen memesah kuren Cokori Dewa kelawan puri sigar petung. Kewanten embangken mau balik pisan wicarane. Mau balik wicarane. Ri sampun wenten iri kereng puri sigar petung. Sujatine keke. Doning ne mangken puri sigar petung sampun kekuasaan untuk dane Gusti Patih Agung. Nenten wenten matur reng linggih Cokori Dewa. Saya aja neratorna. Yang sing jahat san rumah agung tuh. Ben kena adeng-adeng malu dewa ngeros adeng-adeng nih. Napi malih calon matuan Cokori Dewa. Iya Ji. Ida nake lingser nih makin mengenah reng kerangkeng. Kurang ajar ya. Ayo. Sangkalen adeng-adeng nake malu basangnya dari panas ke walau otaknya dingin nae. Basang sih dari panas, nasi bang dingin, otak aja bang dingin, asal di kulkas. Nah, tidak bang kulkas, ala batu otak di panas. Ne makin sabun niki Ratu Agung liksir. Ken. Titiang maksud serareng Cokori Dewa ne makin. Sabun api ja kayan Cokori Dewa. Ne makin yen mana titiang ireng darmone jajarang riyen. Yang kemana hantok titiang iwang pemargine sabun iku. Kawon pisan dados Ratu Agung. Tapi yang mungkin jipang payu itu yang nganten aja. Neng, doi dewa sang sayu. Haji jengah mas kayon haji ini sangkane pelaksanaan Paman Agung. Apa gue lantas haji dewa ini belen haji ini mengenah di kerangkeng di kuda nyari kayon haji ini. Kenapa ya mungkin? Nah yang tadi dia haji jadi kayak dewa, di dewa ngelunganin kewalan doi dewa mau busana agung untuk jani. Kengken di tiang. Nah yang tadi di dia haji di dewa pasti deh gelong ke Prabon. Hah? Prabon ini long. Subuh long berangkat ke muka anu. Aduh. Itu tajir, ngelong ke Prabon tingginya wangsa, nyaru nyamar kamu, ngelong Prabune. Tapi malih sampun wenten semeton duwene pacang iringan kemarin. Nah pemekas idewo tadi, Inggih sampun. Adi den di penjalan, cek keren gitu, beli nasi nawang purin idewo Adi ngetang beli kamu. Kad itu di purin idewo dibencinya beli ngerajing. Ada petakon di Indonesia, idewo melas semeton, utawi kegelan, timpal nih rumah kat. Pangidang melanin di dewo. Tuh kalau lebri. Lihat, sedang becek kepisan. Reng puri sigar pedung mangkin wenten detagon titiang kantun bing sigen titiang saking puri surya wana. Ki wonten ngelung ke Prabon nalari rike kampanen pianak ring pengabel linggih titiang Gusti Ngurah sapunika. Gusti Ngurah. Iya mereka Haji melinggih. Otaknya kok separuh di sini. Gawat cai matur. Puniki senada Ji. Haji budal kena kegombang. Akhirnya yang bantu penyerahan duene titiang sarang jadi mereka ke sigar petung. Nah yang coba kita jangkau ke wilayah dewa kelawan hari di dewa nih. Ajilah kalau dah. Dengan margi dewa.
gas nih. Bahasanya bak mesti gas. Halo Pak Camat. Masyarakat Tegal Tepen Bungsel nih ngenggen nih. Sembakonya kapan dibagikan nih Pak Camat? Madam Camat ini. Selamat pagi Pak Camat. Selamat sore. Wah, selamat pagi. Biar camat sing ngomong bahasa Indonesia. Bagaimana undangannya sudah semua berjalan itu? Sudah semua berangkat ke jalan. Kalau masih tolong dipapetkan saja. Dititipkan, baik. Saya seleksi dulu. Gini enaknya dari bapak. Mimi, tengkorake mau kacamata. Nah, celana. Diradu. Sing dingin barangnya sing. Muna ban jendelane. Aduh. Keken tuh. Aduh. Keken. Jepita. Bisa but tebok nih kan. Ra. Melang. Yen kau ulung kan dia meledak wok banyar nak ke. Apa ulung meledak? Kemudian sing apa bom. Weekend bom. Tuh ane belum. Nih sing dawang nih. Apa tuh? Nih madan talpen nih. Ane akan nulis tuh. Pulpen. Talpen. Dijo cima gawe nih, Ra. Dong sing ning ngurdo nih. Sing Jang karo ten ngurdo. anak guyu ngajak nyamuk. Apa nih cablok? Baik cara bungut Donald bebek. Sekan nih tadi apa sih nih? Jangan di camat. Hah? Camat? Oh. Ini dia beratu, halu kan tadi camat. Kadung SK nih Dun. Weh, ada camat pedasi SD. Sangkar camate medasi SD. Hah? Mapan camate konen tamat SD. Ada yang SK blok kan kecil. Gunane Tamiu beliu rauh teko pada cai ngunuk kang tu kok kaya ni. aku dong unang. Telung tali. Aku dong beli nasi. Ada 5 tali. Nyekar bang nar benduang tali ukus. Bibis tagi sedagang nasi Oh, gitu. Oh, dum jadwa. Oh, beres. Hai. Yuk. Agong jai. Sing jama kelonyan jai lakar ningkangin purin wakini. Mapan ratu ni disigar petong nanunglah kepatotan. Ni mulu patot ngisi gumini sing jadalan papodan waktu. Kewala antos nah. Kengken po wala suwakan ni kapen papodan jai ni. Satanan wake manyak cek pungulan jai ni wake sing suku. Antos nah. Ada bencong lep. Di ngawang-ngawang sanjero ni. Diangin amuanis. Ane muani. Kemuani jegek. Dia muani sekan jero. Abene kembung. Ngawang-ngawang colek konen kenal sebabane nyolek. Tu besar tangkahne. Lian saput yang madugdog, Rago manunangan. yang manundangan. Di puri perayaan kemenangan Adharma melawan Dharma. Tadi mah balik jero. Iya melena aja kalungan, yen kalungan Dharma ni menang, Adharma ni kalah. Contohnya Mayu Danawa sing percaya kening ide Sang Yang Widiwasa,
Mati sing ada keturunannya. Gitu. Ini Patih Agung nih Momo tadi raja Sang Prabu di Kerangkeng. Kayang Jani nu di kerangkeng jero. Kayang Bintlun nu ditu. Man yen nunuk merayonan kengken. Yang ngemaling ngaturin itu pang merayun atuh. Dong ngoto ilah-ilahnya. Oh sing ada orta. Mati masang. Mati. Iya nado takon Kang Wang gigis sang urip. Padoh ada. Main kepuri. Yang kepuri ini. Ada panjang ini. Mas, Yo, aku takon yo. yo, Betul saiki puri sigar petong yo. betul. Panjenengan saiki saking pundi, Mas? Aku saking Banyuwangi. Banyuwangi. Sopo jenenge, Mas? Aku Yo. Miriam Belina, Mas. Meriam Belina. Aku Meriam Belmontor. Wonten apa kene? Yo, gawe gede. Ping siji gawe gede merayakan Raja Anyar. Ping loro kerap kambe perkawinan anak raja, Mas. Oh, anak raja. Yo. Sing cewekku. Oh. Macam-macam dekane tamu nih. Panitia. Panitia sekaligus satgas. Tadi bener. Sing beling puni. Nang kengken. Amil anggur. Apa Madam Keto? Amil di luar kandungan. Undangan Iya geng. udah ambilnya. Halo, iwo ulin tepongkang tuh sini. Beli nang kengken ya beli. Gelam-gelaman. Kok geleng ngoyong nah cuma. Dia ngoyong cuma sing tawang di margone apa ada gitu. Oh pemanggen ngaturang ayam pengawang masih. Nih kengken muat beli nih. Oh, beli melalui ke beleng di kopi lah nih. Begitu? Supaya ngelane seduh muone. Ada no, Kadang gelas. ada no gelas. Yang udah ngapa arep? Kayak narit, Kenapa nih? sing nawang cerurit, Apa Madam Keto? sing nawang cerurit, Sing cerorot. yang kedolan barang-barang ale tongos ngajar dia. Ale Thomas. Lan itu lan. Jatene nyen ragone ceng ngawang-ngawang teko mae. Wah, ngawang. Camat nih marangkap ketua panitia. Camat. Camat. Aduh, udiang kene mau kok ban camate di. Sangkal maung camate sing taen majemuh. Oh sing taen majemus. Bimani gede panase deng-deng ibune peng sing mau nah. Terima kasih tawang camat. Apa ada camat? Camat, calon. Hmm? Ma mati, calon mati.
Ya gelem-geleman. Oh gelem-geleman. Nasud karya kar suntik kaji parmalin. Ide daning nahan sami. Iring ra kenai suang-suang duaning murdaning jagat pacang medal. Ainge Ratu Agung durus medal puniki unahan wene pacanya siang nak kengken kena camat ni. Gelah peneken siangon Ciraja kaltunen ngurus jelema gelem. Boyo asapunika Ratu Agung banyak gelem presiden tangkil nyak siang karyan duwene duaning nemi wenten karya. Bang sengenggal kesemo yo. Inggih, makin puniki pinunas titiang sedurung acara dimulai titiang lungsur linge tangan rin. Duane wenten proyek raksasa. Saget mengelah proyek raksasa. Kene Pak Camat. Inggih. Ben mani-mani setunggal ada proyek apa jo? Apa buen proyek raksasa? Ngong neken. Inggih. Ngong sing neken. Ah, Ngawak-ngawak ci ngangong kan gitu ngong. ada. Jag benyah latik bener-bener camat ni. Pulpen raja ni. Nggih. Pik lujang. Nggih. Terima kasih. Bagus tamiune. Mirip subam kejang awak. Ini tapi Mawen metakon kaping raja ni. Raja ni anyar ni. Nak ngudian dini mah ada rame-rame. nggih napa piwenten sing tawa. Hah? Jak petegan silo mengkerbau ni. Gelas yang ada lain ngadakan karya mau jaya-jaya. Habis saya ke ratu. Ini merasakan gobo bagus pokin lah. Woi! Dia peserangkap cikayap. Ninga wacanan sang Prabu ane merasa kan gobo ni bagus. Pakin ni do. Cijak ngadu ni bagus rasang ciban ni. Yang saya bagus. Yang orang si bagus. Cara drem misi uli kotor kini. Juga. Nah, jangan bagus. Nah lagi kena kan. Mesti je kono. Juga. Tu maru sajan. Pengayah bagus apa kek? Ya. Seng! Maluin semenekan limo. Awak gobo kelimang panju seng banyar. Gus. Yen kene pengayah mah pangit. Pengayah bagus, raja bagus. Camat bagus. Puniki manut pisan ring jagate. Wih, raja dan wenten saman padu buat bagus nih. Raja nalar bagus mau wibawa. Banyak bagus apa kek. Camat sedang. Sedang kudiang nih. Sedang nyuting. Lan. Cai mimpin ajak meliang-liang. Inggih. Makejang sem gede. Ajak ke megendeng jadi amangan anginum. Pangtan ngerasanya madan suka. Tahu tak? Keciran duake, keciran duake, abang tusing tadi masuk. Keciran duake.
Janjaknya ketakin tekenan camat Don. Saya di camat. Lar. Ada cigelam jang. Lar. Do rumangnya camat ke imang bangko. Bekas ada panane. Udiang jan ieu. Panakne. Do panakne ale panak. Dan ini panakne. Segawan cikong. Tawang cik lah. Gelah kustingi. Ulit na kukumangin lah. Ongkon dan ditle tanam lek-lek ni sukumi. Nyen cingorin. Dong sangkan kene. Tekan kene pamsido bakal ngeloki-loki. Yang mula cai progiro. Lo seroki kekir kena caine. Sing cingorang. Tawang waki cai. Neluh nesti narangjana. Aji uge pelaksanaan caine. Tadi apa cikal? Tadi jatuh ketungul. Tadi pite banget lautang. Waki semekirek jani. Li, sampona ngake bos ring cicing ipun diagok. Pemekasan makan wentan bantan ring buri sampona pianto. Duak si ngewinayo. Piana ci anten ci ngajak yadi dini. Jani jutek kene. Banten ci deglah. Gelah kalau kami ngajak yadi. Adem lah ne putrene si gatung. Karena di